खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै क'क्राझार जिल्लानि निउ आमगुरियाव मोनसे दुखुनांथावना जाथाय जानानै थाङो। गंसे गामिनिनो सखिय बसुमतारिया देरहासार बसुमतारिखौ गोबौ हाथियारजों सुनानै जिउ फोजोबदों। बुथारजानाय देरहासार बसुमतारिनि बिदाया फोरमायनाय बायदिब्ला गामियाव मोनसे बार्थडे सेलिब्रेशन जादोंमोन। बार्थडेआव जौ लोंनानै सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन। बार्थडे जाखांनानै न'आव फैफिनब्ला जौ लोंनानै फेनाय लोगोफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारिया सोमजिदोंमोन आरो सखिय बसुमतारिया देरहासार बसुमतारिखौ नुवा नुस्लाबाहै गोबौ हाथियारजों सुनानै जिउ फोजोबदों होनना खौरां मोन्दों। देहा फाहामसालिसिम लांदोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै बुङो। सखिय बसुमतारिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होनना खौरां मोन्दों। आमसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मिरु आमसुनि आफादगिरि साइफुल इस्लाम खान, बाक्सा जिल्ला आमसुनि आफादगिरि आब्दुर रहिम आरो गाहाय नेहाथारि नुर नबीखौ सालबारि आनन्द बाजार पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। नगाव जिल्लायाव लावखवा हाग्रामायाव सराय हागि फरेस्ट रौमारि बिलोआव सिखावहै ना हमखुमानायनि दायाव इनकाउन्टार खालामजानाय सानै बिदा बिफं जलिल उद्दिन आरो समिर उद्दिनखौ इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव बाक्सा जिल्लानि आनन्द बाजाराव बन मन्त्रि चन्द्र महन पाटवारिनि हेंथायै धरना होदोंमोन। बाक्सा जिल्ला आमसुआ बे धरनायाव बाहागो लानाय आमसुनि दैदेनगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। गणतान्त्रिक मोनथायखौ लानानै धरना होनायावनो आसाम सरकार बिजेपि सोरखारा बे एक्सनखौ लादोंब्ला बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन आन्दोलन खालामगोन होनना हुमखि होदों आमसु आफादा। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एनडिएनि जानानै देरहानो हानाय जयन्त बसुमतारिया मैया लकसभानि एमपि महरै गावनि बिमा रावजोंनो समायखिरा लाबाय। पार्लियामेन्टआव सनितपुर जिल्ला सारिदुवाराव हाग्रानि मासे मैदेरा सानावनो न' थांनानै गोबां सुबुंफोरखौ हाराहास्ति खालामनायखौ नुनो मोन्दों। हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा मैदेरखौ हाग्रायाव होना हरनो नाजादों, थेवब्लाबो मैदेरा जोबोर अख्रायै गामि गेजेर गेजेर आरो न' खारथिंबायनायखौ नुनो मोन्दों। आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मानि बिजेपि सरकाराव सोरगिदिं गासैथिंबो हरजिखावनाय सोदोब। हिरण्मय खाख्लारिखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनाय आरो सानै बर' हिन्जावसाफोरखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव जेबो एक्सन लायाखै हिमन्त बिश्व शर्माया। जाउनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया बनजार लानानै धरना होनो गोनां जादों। मोनथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरि धन आली तालुकदारा बेल आपिल खालामनानै गनायनि लामायाव होनना मोनथिनो मोन्दों। नाथाय दासिमबो फंसेबो राव ओंखाराखै हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय। मिरु एबसुनि दाबि दायनिगिरिखौ फासि होनांगौ, दायनिगिरिखौ फास्ट ट्रेकनि आन्दाराव लाबोनानै बिसार खालामनांगौ आरो बुथारजानाय बर' फिसा हिरण्मय खाख्लारि आरो रेप खालामजानाय सानै बर' हिन्जावसानो इन्टारिम कम्पेनसेसनखौ होनांगौ। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दान मोननै जानोसै आसाम सोरखारा देहायाव नाङाखै। हिमन्त बिश्व शर्मानि बिजेपि सोरखाराव बुथारजानाय, गेंरेप खालामनाय बेफोर थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै। उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरा गावसोरनि मान सन्मानखौ लानानै थांना थानो हानाय मोन्थायखौ रैखाथि होनो हायाखै आसाम सोरखारा। उदालगुरि जिल्ला अरां माजबादआव 16 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव ओनसोलाव गिख्रंथाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बोहैथि दाननि 22 अक्ट'आव अरां माजबाद ओनसोलनि 16 बोसोर बैसोनि फरायसुलिया मोनाबिलि समाव टिउसनाव थांदोंमोन। रायजो राजाया फोरमायनाय बायदिब्ला राज भास्कर मुंनि सुबुङा हिन्जावसाखौ ड्रप खालामनो बाइकआव दिखांना लांदोंमोन, नाथाय मोनसे साहा बागानाव लांनानै हिन्जावसाखौ रेप खालामहैदों आरो लोगोफोरखौ लिंहरनानै हानजायै जिनाहारि खालामदों। साबा दुथांफोरनि मुङा मुश्ताक आहमेद, महिदुल इस्लाम, हाफिजुल आली, सादाम आली आरो इसान आहमेद। जाथायनि सायाव नखरा पुलिसनिसिम फोरमायहैनाय लोगो लोगोनो पुलिसआ गोख्रैनो गोख्रै एक्सन लादों होनना मोनथिनो मोन्दों आरो उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय साबा दुथांफोरखौ हमनानै माजबाद पुलिस स्टेसनाव केस नं 30/24
IPC रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मुगैथाव जाथायनि हेंथायै मैया उदालगुरि जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे जाथायनि हेंथायै आकसु आसाम गरखा सन्मिलनी AABYSF आफादफोरा गोख्रोङै थरना होनायखौ नुनो मोन्दों आरो गोबां रायजो राजाफोरा रागाजों दायनिगिरि हाफिजुलनि न'खौ सावनाबो होदों। बे जाथायखौ लानानै मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै खौरां लाहैदों आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै नायबिजिरनानै साजा होनायनिबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बर'नि गेजेराव जानाय बर' फिसा बुथारजानायनि सायाव आसाम सोरखारा बेबायदि खौरां एबा फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। बिथाङा बे जाथायनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो जयन्त मल्ल बरुवाया नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। যোৱা পৰহি ৰাতি বা সন্ধিয়া সময়ত যি ঘটনা ঘটিলে এই ঘটনা অত্যন্ত দুখ লগা আৰু মই পুলিচ প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যে যোৱা কালি দুপৰীয়াৰ পিছত পিছবেলা এই ঘটনা গম পোৱাৰ লগে লগে বা অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ দিয়াৰ লগে লগে 24 ঘণ্টা নহওঁতে 5জন মানে আটক কৰাটো পুলিচ প্ৰশাসনৰ এক সফলতা। কিন্তু ঘটনাটো অত্যন্ত দুখদায়ক আৰু আজি মই সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইয়ালৈ আহিলোঁ। এই অঞ্চলৰ সকলো জাতীয় সংগঠন স্থানীয় সংগঠন সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ, তেখেতসকলৰ মনৰ কথাখিনিও জানি ল'লোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন বা ইয়াৰ লগত জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলোলৈকে নিৰ্দেশনা দিছোঁ যাতে অত্যন্ত দায়বদ্ধতাৰে সকলোৱে কামখিনি কৰে, যেনেকৈ আটক কৰি তাৰ পিছৰ যিখিনি প্ৰচেছ আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ভগ্নীগৰাকীৰ ক'তো তেওঁৰ আইডেণ্টিটি ডিছক্ল'জ নোহোৱাকৈ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰো কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰোঁ সেইখিনি কৰিম। মহিলাগৰাকী মানে স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে বা স্বাস্থ্যৰ সা সুবিধা হ'ব পৰাকৈ তেওঁক যিমানখিনি কাউন্সিলিঙৰ পৰা সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভগ্নীগৰাকীৰ সকলো দায়িত্ব চৰকাৰে কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাইজৰ যিটো আগ্ৰহ যে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ জৰিয়তে ইয়াক অত্যন্ত সোনকালে নিষ্পত্তি হ'ব লাগে যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায়। অভিযোগকাৰীয়ে যিধৰণে 5জন ব্যক্তিৰ কথা কৈছিল আৰু ধৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰো মাজৰ পৰা যিখিনি কথা জনা হৈছে যে 5জনতকৈ আৰু বেলেগ মানুহ নাছিল, কিন্তু 5জনে আছিল, গোটেইকেইজনেই ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁলোকে মোটামুটিকৈ স্বীকাৰো কৰিছে আৰু অভিযোগকাৰীয়ে আইডেণ্টিফাইও কৰি দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসনে কৰিব লগা ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে কৰিছে, তাৰপিছত আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা হ'ব সেইখিনি আমি আইনৰ মাজলৈ যাব লাগিব আৰু আইনৰ মাজলৈ যাবৰ কাৰণে পুলিচৰ বা প্ৰশাসনৰ যি কাম থাকিব সেইখিনি সুন্দৰভাৱে কৰি লৈ যাব। ছাৰ, ইয়াৰ আগতো ইয়াৰে এজন অভিযুক্ত বাৰে বাৰে তেওঁ জেল খাই লকাপত থাকে, তাৰপিছত আইনৰ সন্মুখেৰে ওলাই আহে। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? এই কথাটো এনেকুৱা যে এই অঞ্চলত কিছু এনেকুৱা অসামাজিক অঞ্চল বা এনেকুৱা ধৰণৰ অসামাজিক ঘটনা কৰা কিছু অঞ্চল আইডেণ্টিফাইও কৰা হৈছে আৰু আজি ৰাইজে এইটো আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেনেকুৱা চৰকাৰী মাটিতো তেনেকুৱা মানুহ আছে বুলিও আইডেণ্টিফাই কৰিছে। এই কথাবিলাক আমি অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে চাম। এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন সময়ত যিটো ভাঙৰ সৰবৰাহ বা ভাং যিধৰণে আমি জব্দ কৰিছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনে, তাৰ পৰা বুজা যায় যে এইবিলাকৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰো এটা অসামাজিক পৰিৱেশ এটা আছে আৰু সেইকাৰণে আমি অত্যন্ত কঠোৰভাৱে আজি জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক ইয়াত আছে। চৰকাৰৰ ফালে হৈ এই ঘটনা কাণ্ডলৈ কোনো মাত মাথা নাই আৰু আজি পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁসকলে নিজৰ কামটো ভালেখিনি কৰিছে, এৰেষ্ট কৰিছে, চাৰ্জশ্বিট প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, সেই কথাটো আমি গম পাইছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি গোৱালপাৰা পুলিচক আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ। বাট মানে এইটো অতি সোনকালে জাষ্টিছ দিয়াৰ কাৰণে এই কেছটো ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত লৈ যাব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সেই দাবীখন ৰাখি আজি আমি পুনৰাই অসম চৰকাৰৰ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লৈকে আমি এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেমৰেণ্ডাম প্ৰেৰণ কৰিম, কিয়নো আমি যি জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ সেইটো চৰকাৰে মাত মাথা নাই আৰু কম্পেনচেশ্যন ফালেও মাত মাথা নাই আৰু কেছটো ফাষ্ট ট্ৰেকত লৈ যাব লাগে আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ জাষ্টিছ বিচাৰা বুলি জাষ্টিছ দিব লাগে বুলি আমি আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ আমি দাবী জনাইছোঁ।